Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Moise Nyarugabo. Happy birthday to you. Oni député honoraire, sénateur Nyarugabo. Umugabo utarigeze agaragaza ubwoko n'igihugu biracamuteze mu byinshi agomba gukorera. Ni vrai patriote. Ufite ubwenge bwiza bunagezweho. Apana babandi bazana ama ideology yapfuye yashaje harimo n'ubutinde. Aho umusorera yafashwe yafatwa n'inzego z'umutekano ko zari zambaye gisivile ziramupfukamisha mu ibarabara hagati zitangira kumukorera yica rubozo no kumutuka no kumukubita aturinde afite ikarita ya Kongo. Nabibonye mbabaye cyane abaturage bamuseka abandi bamukuye n'abakubita ibikucu. Ibi ari amakuru arababasha ariko ntabwo yero agaya leta ya Kongo kumugaragaro umuturanye wabo ariko mu byukuri kuba yaramwimye ingabo nuko yabonaga ari mu mafuti cyangwa se leta ya Kongo iri mu mafuti. Yasubiye rero kuja kumutaka ndanga bazamuha kandi nazimuhazi zaraswa kuko si n'ubwa mbere ngo rirasirwa muri Kongo banga mu bibazo bya Kongo. Segise leta zogeza jya no ngomba kwirwanka igirwa yashaka igisubizo mu baturage biwe. Yes, shalom bakunzi burunga TV, bakunzi ba Insobeko TV. Tubanje kubaramutsa mwese aho muherereye, dukomeza kubifuriza ibihe byiza. Aho bukeye ni mwaramutse nanone naho bwije namwe. Tubahaye mwiriwe. Ndi kumwe na mugenzi wanje nk'ibisanzwe, ariko umwanya ni wawundi mumenyereye, umwanya makuru cyangwa se ibiri kuvugwa hirya no hino. Ndagira ngo rero mwakire hanyuma duhite dutangira amakuru yacu. Yego murakoze inshuti yanje kunyakira naje ndakwakiriye muri iki kirambi cacu. Kwakiriye muri ano makuru tugiye kuvuga kandi twakiriye n'abadukurikira aho bari batandukanye. Tunabifuriza n'umwaka musha muhire kugira ngo Imana ibasange mu byabo byose. Twarwaye ihoma ariko turakomeye rwose. Gikuru na makuru ihoma bagirengagize gikuru na makuru kandi titworeka kuza kubabwira amakuru ngubwo twabayo ihoma ni hinduka y'ibirere hajya abaganga muza mutubwira ngo ibirere bihindutse nibwo ihoma riterwa n'amavirusi ariko nyine amavirusi abantu bose ariko nyine biza bitambuka nta kibazo. Yego hanyuma rero nizere ko umeze neza. Imeze neza ndashima Yesu. Ibintu bimeze neza. Asante. Reka rero duhite twinjira amakuru ariko tutarinjira amakuru turabanza dusuhuze ingabo cyangwa se abarwanashaka cyane iyo tuvuga abarwanashaka duhera kubatanze amaraso yabo batanga ubuzima bwabo batanga imyanya yabo birengagiza ingo zabo birengagiza inyungu zabo bya bindi Paulo yavuze ngo bizarindamuye byatumye zamuhindukiye igihombo ngo bitume by'isi nyina bibara nk'igihombo cyane. Abo bagabo nindashikirwa nagira ngo tubanze tubashimire kwanza mbo harawo dushimira abatumva ariko nanone kandi njewe ndantekereza kuko abantu iyo badusize baza bumva ntitwomenye isi yabadukuwemo ariko ibaho kandi baza batubona twe nitwe tutabasha kubabona ariko baza batubona. Nibisanzwe n'umuntu yitavye Imana tusigaye tumushimira yagiye ariko cyane kuri twatuvugira ngo tuvuge ibyo yakoze abagisigaye babyigireho cyane kandi kurya abakihaye avuga kandi atakiriho ibikorwa katubashimire abadupfiriye cyangwa batwitangiye barangajwe imbere nanone kandi na nyakubahwa cyangwa se Letifande Makanika n'abandi benshi iyo tugiye muri Nord-Kivu tubona abafande Castro twabuze abantu benshi cyane kandi abakongomani b'ingenzi mu nzira zose cyangwa mu buryo bwose. Yego ariko mu by'ukuri ntiducitse intege ikivi cyabo tuzacusa kandi bagisize aheza. Rero reka tuyifurize iruhuko ridashira kandi nanone twihanganisha imiryango yabo twibutsa n'igihugu ca Kongo. Iyo mvuze igihugu ca Kongo niba yabumva igihugu n'agaciro k'igihugu n'akamaro k'igihugu n'abanyagihugu ko abo bantu batazasibama cyangwa batazasibangana ko bagomba kuja mu bitabo tukazaza tubiga
ndetse tukabibwira n'abana bacu yari runaka byagenze uku abanditsi bakomeze bandike izi ntwari zacu duhereye sinaba gusa ni benshi bapfuye mbere y'iyi ntambara nabo n'ubundi baturwaniraga barimo ba General Gakunzi ba leti bayagabo ni benshi twabara tubarangize bari bose barwanaga kubaho kwacu haje kuzamo nk'akantu kari hagati gusa bisa nkaho bisa n'ibyibagiranye biriya bjambere ariko mu by'ukuri biriya bjambere n'iby'ubu ngubu ntatandukaniro n'amateka atazibagirana amateka ntazibagirana umuntu wese waguye ku rugamba rwo kurengera umunyamurenga cyangwa umututsi mu karengane yahuriye nako muri kiriya gihugu kamaze igihe kirekire uwo muntu tumufite ku mutima kandi reka tunashimire n'abantu bamwe bagaye badashaka ko ano mateka sibangana barimo ikinyamakuru camenya amateka bone bwana Munezero turamwamukije ahantu hari uriya n'umusanzu ukomeye rwose kiriya kintu naragishimye kuko kizotuma abavandimwe bacu batibagirana intego yabo itibagirana ndetse kumushimira ntibihagije tuzoza tugenda dutumira abantu n'ubundi bafite ayo mateka yego baze tuyabike vuba cyane tubafite niko kwiza nanone rero tukiri muri uwo murongo mwiza wo gushimira intwari cyangwa se abafashe ya mbere mu kwirwanaho cyangwa se abagiye kuri tere nk'uko tubivuga nabonye umusaza dogiteri harya ndavuga honorable Moise Nyarugabo ni metre ariko mu by'ukuri metre wakiyagiye aruta n'abadogiteri simpobeje abadogiteri ariko mu by'ukuri uriya mugabo afite agaciro gakomeye ku bwoko ndetse no ku gihugu n'Afurika muri rusange nari muzi uti nabonye afite isabukuru nanjye ngo tumwifurize happy birthday tumuririmbire happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Moise Nyarugabo happy birthday to you woni député honoraire sénateur Nyarugabo umugabo utarigeze agaragaza ikintu cyo guca hafi cyangwa guca ku ruhande ukuri atitaye ku kwimukikije atitaye ku haraka video nigeze kubona mu nteko sizi niba twanakabona ariko yari ameze nk'intare iri mu mbwebwe rwose avuga bamukwena nk'abaha bakwena umuntu wakoze icaha cyangwa se wakoze ikintu giteye isoni ariko ahagaze mu kuri adefanda igihugu cya Kongo ariko akidefanda mu buryo batumva kuko bamunzwe n'amacakubiri n'urwango uribuka kuko uriya chef wa speaker cyangwa se uhagararira inteko urutanga amagambo speaker mukuru president wa ensemble yigeze kumubwira ngo rentre chez vous baramuseka baramukwena ni nkuri babaje cyane ariko uriya mugabo ntazayumva ni nka kwa kundi ko kutita ko baba ngo urusaku rw'ibikeri ngo ntiruza inka gushoka aho bigeraho umukuru cyangwa se speaker mukuru w'inteko abwira umusenateri uhawe utanga ikibazo kiri mu gihugu akavuga ngo rentre chez vous ubwo ashaka kuvuga ko Nyarugabo bagomba gusubira iwabo mu Rwanda hasi hari senateri w'u Rwanda cyangwa ari senateri wa Kongo ariko akagira ubushizi bw'amanga akababwira ngo ibi mukora none cyangwa ejo muzabona ingaruka zacu sizi niba ari akavidewo cyangwa akawodiyo k'iyo twaba dufite we nawe karahari narimo ndeba ko kagwaho ariko karahari rwose katukomeza tunamushimira kuko n'ubundi nigeze mbona mu rusengero avuga ngo inzira yaciyemo kugira ngo agere hano muri Este avuye Kinshasa ni urugendo ugenda amasaha make ariko ngo ashobora kuba yarugenze hafi umwaka ibaze nokore aravuga ati urugendo rwanjye rumeze rw'abana b'Isirayeli kuko abantu bazi ibintu za geography bavuga ko hari ahantu urugendo rw'amaguru ngo ari hafi 20 jours uvuye hano muri Misiri ugera muri kandi ushoreye ufite n'abana ibyumweru bitatu wabageze muri Isirayeli iribona hari
ariko bahaga imyaka 40. Rero uyu mugabo ntasanzwe, abamwanga nta ciza bakunda, kandi wibuke ko iryo jambo abamutuka bariho umuvumo. Iryo jambo yavugiye muri mu nteko, ubu niryo riri kubona ni menshi. Sinakubwiye ko rero twabivuze ko ari umuhanuzi dufite na colonel uwo ni Kazarama musaza, nibo bahanuzi dufite bukuri. Hari abo turimo kuvuga ugasanga bibaye ibindi bahanuye ibinyoma, ariko mu by'ukuri abo nibo bahanuzi dufite. Uwiyongereyeho azotubwira ibyo yavuze, atuzanire audio twumvise mbere cyangwa se video twabonye mbere, tukaza kubona ibintu nyuma. Aba bagabo bombi ibyo bavuze byose ko biragenda bisohora rwose. Nibitaraba babyitege kuko ibyabaye nibyo byinshi, ntabwo twahera tubipinga rwose. Yego, reka rero tumwifurize isabukuru nziza y'amavuko, tumwifuriza no kurama, ndetse twifuriza n'umuryango we ibyiza rwose. Ubwoko n'igihugu biracamuteze mu byinshi agomba gukora. Ni vrai patriote, ufite ubwenge bwiza bunagezweho, apana babandi bazana ama ideology yapfuye yashaje, harimo n'ubutinde rwose. Yego, reka n'ubundi duhere mu misozi miremire y'umurenge, tuvuge cyangwa se tubwire abantu ko hiriwe ubuzifasha gute. Hariya ni amahoro, twarabivuze ubushize, dukangurira abanyamurenge gutaha bakubaka igihugu twese turimo. Ariko kandi ubu tuvugana hari abasa n'abafite n'ubushobozi burenze bashobora kugira ibyo bakora muri kano kanya. Turavuga ngo igihugu ni kinini, hari ushobora kuba atekereza ati sinorenga muri ya misozi, Kamanyu irahari, Uvunga irahari, Urwegera irahari. Igihugu carafashwe, abantu nibamanuke bubake rwose. Uwo muhanda urahari, naho utaragera uzahagera. Rero turakangurira abanyamurenge kumanuka bakaza bagafata plane bakubaka igihugu kiri wazi. Plane uhashobora kororerwa inka, imirima n'ibindi. Rero abantu nibamanuke baze bubaka igihugu, bagura amasambu, bubake, tuzamuke, tuje iwacu Fizi, hose mu Minembwe, za Mirimba, za Nganje n'ahandi, za Kamituga, hose za Masisi n'ahandi, abantu bamanuke bubaka igihugu kugira ngo ari amaraso twavuze mu kanya areke kuzatugaya ahari rwose, kuko byo tugiraho n'ingaruka mbi. Nuko rero yego. Hanyuma rero ni kakarengane tudasiba kuvuga ka buri munsi. Hari akavideo kacicikanye ejo ku mbuga nkoranyambaga k'umuvandimwe cyangwa se umwana uvuka n'umunyamurenge ariko avuka muri ka gace n'ubundi ka Karemi. Mu by'ukuri ni akavideo kari kababaje, aho umusore yafatwa n'inzego z'umutekano ariko zari zambaye gisivile, ziramupfukamisha mu ibarabara hagati, zitangira kumukorera yicarubozo no kumutuka no kumukubita. Aturinde afite ikarita ya Kongo, nabibonye mbabaye cyane, abaturage bamuseka, abandi bamukuye n'abakubita ibikucu. Ibi ari amakuru arababaje, ariko sintinashimishije kuvuga ngo bamufashe wa mugabo kuko turabona ico bamukora. Ariko nanone kandi iyi ideology reka bibarenge nibo babizanye, ababikoze kuko babyigishijwe ntibakinabishoboye. Urabona ko Sylvain Kenge ntaramara iminsi 3 ingahe ateshera agaciro abatutsi kazi, ndetse no kubita ibindi bintu, ibikoko, ibintu nk'ibyo, ko umuntu ushaka umututsi aba yirahuriye umuriro. Rero dore ntiyaraca kanga umukomanda w'umupolisi nawe arabikoze. Nibyo bigishirwa kubibakuramo bizabatwara igihe, kandi nanone ibi bizababera n'inkomyi cyane muri runo rugamba rwa diplomasi. Kiriya ni ikibomba, kiriya ni bombe atomike ibituritse hariya, kandi ikaba ari insinzi ya AFC. Twibutsa abantu ko ibi abo twita akagara cyangwa se aduyi nibyo birirwa bahakana buri munsi. Abari yabo bari umumama twavuganye w'imfura mu Rwanda shakarambwira ngo abenshi n'abantu ngo badashobotse mu miryango yabo. Nanone yaba agaragaza no kuba yashoboka mwanyina, akaba ari umuntu ushobora kuba adashobotse muri ya societe atuyemo ku ruhande. Rero bikaba bisaba kuko
abantu bamenya ko bari abantu tutabafite cyane nk'abantu bafite akamaro muri sosiyete. Hakaba n'abandi nyine bajaye mu buryo bw'ihahamuka ko twavuze ko hari abarwayi. Abo barwaye rero bishobotse bazabashakira abaganga bagende babagarura, kuko ndibabona mwene so cyangwa umwishwa wawe apfukamishwa agashinjwa ntugire icyo uvuga, akishwa ku manywa y'ihangu bakamurya cyangwa se bagatundika ugahakana ko nta jenoside yayihaba. Ibintu biraradushizeho habe nabo ntabwo bakigira. Rero birasaba kuko bari abantu bazagendererwa, kandi nanone ni kwa kundi abarundi bavuze ngo nyamwanga kumva ntiyanze kubona, nibategereze ariko ko barahimuka. Rero ayo ni amakuru ababaje, niko bimeze ahantu hose mu Nyamurenge, ari aho hose muri ziriya zone zifitwe na leta. Hari abarengana kuko bazira uko basa, ariko hari n'akandi kavuyo gashingiye ku mafuti yabo, aho bica abantu nabi, urubozo bakubita bagira gutebanyaga ibintu nk'ibyo. Rero bikaba bisaba kuko AFC yego igira icyo ikora kugira ngo ibohore kiriya gihugu cyose. Tubikira ibanga ntibikira ibyo guhisha, kuko dufite igihamya. Ni nk'aho muri ibyo yavuze ngo mfite ibihamya, aho bari aricyo tuye tuhabona kameme rwose. Ushize abaturage natwe ubwacu twakomeje gutabariza AFC n'itogeti rwose nimutabara abanyabuvira bamerewe. Turayishimira kuko bakoze umurimo ukomeye. Na Karemi rero si kure rwose, urabona ko bavuye za Sabyinyo bunyine bari muri Uvira cyangwa se bari ku nkengero za Uvira. Kuva Uvira ugera Karemi no kuva Uvira ugera Bunagana, Karemi niho hafi. Rero nibatabare Karemi rwose, kuriya byatangiye nabi, bitaza kurangira. N'ubundi wibuka ko mu minsi itari ya kera abanyamurenge cyangwa abatutsi bari bapfuye cyane, bishwe na bari binjijwemo ivangura, inka ziricwa, abantu bicishwa imishari, barimo ba pasiteri Rabani Karumbuza, tumwifurije n'iruko ridashira, abagabo b'imfura, aho basangaga umuntu araga inka ze bakamurasa umushari agapfa. Ibintu nk'ibyo bazira gusa uko baremwe. Rero AFC nitabare Karemi rwose, no gukomeza kuyisaba no kwitakambira, kandi nanone turabizi nubwo tuba turi kuyisaba, ariko nayo nico yahagurukiye kandi ifite amateka ko Karemi twigeze kwiburiramo abantu benshi bacu, kandi bazira ikintu gusa kimwe, uko baremwe. Hariya hari abacu bazize, abavandimwe bafiriye, kandi nanone uko byari bimeze kijyage niko n'ubu bikimeze, kuko abantu bakaremi bishwe na FARDC ifatikanye n'interahamwe FDLR. N'ubu kandi niko bimeze. Rero AFC ni igira icyo ikora, hariya hatazaja kuba ibibazo rwose. Yego, hanyuma rero umuntu yakwibaza se ko urugamba rusana n'urucecetse byifashe gute, cyangwa se ya CCLF yaba yarubahirijwe ku mpande zombi, bimeze gute? Nabonye cyane abantu bari kutubwira ngo tubabarize bamenyega aya makuru ko byifashe. Tugomba ku ruhande rwacu tuba dushaka intambara, kandi ngira ngo n'abayishaka wenda niba abandi bataba bakunda amahoro. Ariko mu by'ukuri habaye haragahengi, niko twifuza, ndetse kakaba kagera ku mahoro arambye cyangwa sesuye. Ariko ubu hari mbane mu minsi mikuru, urabona ko ari bikirangira. Nanone kandi hariho igitutu shaka atari ku Burundi. Urabona ko Burundi nibwo barimo kurwana hariya hantu. Ariko kandi twibutsa abantu ko nanone hari n'intambara yabaye isubiranamo ku mirongo y'urugamba yabo, abafurero n'ababembe basubiranamo. N'intambara yabaye iminsi 2, none ntitwamenye uko bwije, ariko turaza kubimenya ejo n'ejo bundi bararwanya. Abo ni babandi n'ubundi bafata ni coalition, niba bakirimo bakiza bari babura buryo babo kugira ngo abasore baze bipaga ku mirongo y'urugamba batere, kuko dore nibo batera buri gihe. Rero nuko bimeze ku mirongo y'urugamba. CCLF niyo AFC ishize imbere, ariko nibaterwa bazirwanaho. Yego, nanone Kongo cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yego, nabonye ibinyamakuru bikomeza kwandika ko yasabwe kwihutisha gusenya FDLR, kuko ni nyuma yaho amezi ngira ngo na 6 arashize Kinshasa isinye amasezerano n'u Rwanda
kandi ayo ni amasezerano y'amahoro yashiriweho umukono i Washington DC muri leta zunze ubumwe za Amerika. Raporo y'iki kigo n'ubundi cyitwa Barometre des accords de paix en Afrique gishinzwe gukurikirana ishigwa mu bikorwa yari amasezerano yavuga ko n'ubundi leta Kinshasa ibirimo bose bavuga ngo ni Bigurunteke. Ariko wewe wibutse kuva 2001 nyuma yuko batwiciye abavandimwe kandi n'ubundi nizo FDLR cyane urabona nk'uyu Gakwere yafashwe ejo bundi yagize uruhare mu ishwa rya bene wacu baguye Karemi ndetse muri Kindu cyangwa se muri Manima. Rero urabona ko ari byakira aya masezerano yabayeho nyuma ya 2000 ko bari abantu bagomba gutaha. Umuntu nta wari uzi ko iyi FDLR izongera igahura na leta ya Kongo kuko twibiraga kuko wenda bashobora kuba barananiwe kubacura ku mbaraga bakaba bari aho ngaho barara abantu bananiranye ariko leta yarabafuyeho. Ikintu gitangaje n'ukuntu kandi basubire kwibuza na leta. Mu yandi magambo watekereza ko leta ya Kongo ari yababwiye ati ndimutahe ni muguma kugeza aho Gakwerere warwanye intambara ya za 98 atwikira abavandimwe afashwe ejo bundi igoma intambara y'ejo bundi yafashe General Gakwerere kandi icoge 98 yari colonel yari kiyongozi ni wari ushinzwe operation uri amushasha hose Kalemi Kindu agenda higa abanyamurenge abica abahigisha uruhindu kuhiga impongo. None se ko Gakwerere yakoraga mu nzego za leta urumva kubakare no twavuze ejo bundi Nyembo Abdullahi bagizwe komanda zone ya 3 abo gani bo barya bari hejuru muri FDLR leta hari bafite gutuma itabafashe ngo u Rwanda ushaka kwibaza impamvu itabafashe ngo u Rwanda leta ya Kongo ndishaka kurekora FDLR ibabitse nka force zabo nikimenyimenyi barahembwa kandi bagahembwa na leta ya Kongo hanyuma abantu bakabategereje ngo irabirukana. Rero ayo masezerano bagende bibagirwe si Bigurunteke gusa ndaho bazaje keretse bazafatwa n'abana b'igihugu barakaye bahaza intambara bahaza amagara yabo kugira ngo Kongo ibone amahoro abone ingabo za AFC nizo zo bafata zikabacurira bakumbaraga rwose. Yego presidence ya Kinshasa cyangwa se ya Kongo yatangaje ko President Antoine Tshisekedi ariwe president wa Kongo ngo yagiriye uruzinduko rwe i Rwanda aho ni muri Angola ngaho yagiye guhura na mugenzi we Jao Jao niko azadisomera izina rye Jao Lorenzo wa Angola n'ubundi. Presidence ya Kongo ikavuga ko aba bakuru b'ibihugu byombi ngo baganire ku kibazo cy'umutekano muri mu burasazura bwa Kongo ndetse n'ibijanye n'ubutabazi kuko Tshisekedi ubwe yanabihamirije abanyamakuru akavuga ko President Lorenzo nka president w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ese twabonye ndashimagiye kumusimbura ariko nanone Lorenzo takwatagize kandi uribuka ko yasabwe ingabo na Felix Tshisekedi akanga hari byo yabonye amafuti yahagaze muri bino bintu bigitangira kugeza avuze ati birananiye ni mu bijane ariko akaba tovuga ati si ntabwo yero ya agaya leta ya Kongo ku mugaragaro umuturanye wabo ariko mu byukuri kuba yaramwimye ingabo nuko yabonaga ari mu mafuti cyangwa se leta ya Kongo iri mu mafuti yasubiyeyo rero kuja kumutaka ntanga bazamuha kandi nazimuha zizaraswa kuko si n'ubwa mbere yango rirasirwa muri Kongo banga mu bibazo bya Kongo Tshisekedi tazogeza ijyana ngomba kwirwanka igirwa yashaka igisubizo mu baturage biwe baravuze barimo kuvuga ngo ni bigane ngo ni dialogue inclusive wabonye ko nantuza bivuze ushize Martin Fayulu ndetse n'uriya mu ministre des affaires étrangères wabo uriya mugore Kayikwamba yigeze kubivuga kuko iwe uko abona Kongo ibiganiro inclusive by'abakongomani ubwabo hagati yabo ari bishobora kurangiza intambara. Rero niba cyashakira amahoro mu ntambara yarananiwe nataja mu biganiro by'amahoro ashobora kuzarangira nabi nka mu buto.
umugabo witwa ngo ni Prince Epenge, uyu ni umuvugizi w'ishyirahamwe cyangwa se w'ihuriro rya Lamuka ngira ngo urayizi, ritavuga ni ishyirahamwe ry'amashaka atavuga rumwe na leta. Nibo ba Martin Fayulu, nibo ba Moise Katumbi, ni benshi. Yagaragaje ko ishaka rye rya politiki rihagaze nyuma y'ibyo yavuze ko ari amayeri y'ubutegetsi bwa Kinshasa bugamije guhagarika imitunganyirize y'ibiganiro hagati y'abanyagihugu kandi birimo abantu bose kugira ngo bakemure ikibazo cy'umutekano kibangamiye uburasirazuba bwa Kongo. Avuga ko niba Gisegeti aramutse adashatse ibiganiro biri inclusive bose bari mu gihugu, ibo ubwabo bazabihagurukira bakabitegura. Urumva rero n'abanyapolitike nabo ni opposition ya Kongo, ni opposition nabo bakora ibiganiro na AFC. Birashoboka n'ubundi twibutsa abantu kuko bagerereye baja muri Sovola Republique Democratique du Congo, Sovola RDC. Wari uzi ko Ponyo Matata ashobora kuba muri kiriya gihugu? Byari bigoye cyane. Ubu akaba ari muri Sovole Congo. Wari muri Sovole Congo. Nukuvuga ngo n'abandi rero uburyo bashobora kuja mu biganiro ntiwakumenya. Nta bagabo bihagazeho bamenyereye bafite siyasa y'igihugu cabo, bamenyereye politiki ya Congo kuruta ndetse uyu mugabo uyoboye igihugu. Rero ikibazo afite no kutumva no kudashira mu ngiro ibyo basezeranye n'abandi, kandi bamaze kumubonaho iyo defu. Baravuga ati ibi bintu rero bishobora kuzaza kuba bibi kurushaho, reka tubyitange bigishoboka ko ibiganiro bishobaho. Ni muri urwo rwego rero Lamuka nayo ihayivuga ati hari nako twokora kugira ngo tugore amahoro mu gihugu, ariko nta bikozwa, reka tubihanga amaso. Uwitwa Muhino Nzangi Butondo uyu yari yavugwa cyane inshuro nyinshi, ubu ni minisitiri wa agriculture hariya mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yandagaje bikomeye igisirikare cy'igihugu. Ibi ni bya bindi Gisegeti yavuze ubushize ngo ce sont des clochards. Icyo bashoboye no gufukamisha abanyamurenge nyine. Nawe yamwunze yandagaza igisirikare cyabo ca FARDC bikomeye, arico gisirikare n'ubundi cy'igihugu cyabo n'ubutasi bwacu. Takikibaho asobanura ko byikanga uruhande bihanganye bitewe n'ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Nuvuga ngo one gisirikare n'ubundi batizeye kugeza n'ubunyene. Aho president avuga ngo namabandi namamayibobo, reka nabo babivuge. Barabuzwa niki, ariko nabo basaba kuja ku rugamba. Buriya je abantu bambabaza n'abasirikare barimo gufungwa, bamwe ngo bahunze urugamba, abandi ngo twabonye Idriss Deby agwa ku rugamba wa Chad, wacha aratubesha ngo warambara yaje ku rugamba, twarategereje twarabuze. Aho ratubesha byinshi, ariko mu by'ukuri warwanira intego ntiyo rwana no harwanira amafuti cyangwa umuntu urwanira inyungu ziwe. Izo nyungu uvugaganiza bara FARDC irimo kurwanira inyungu za Felix Tshisekedi, ndayishimiye gusa. Abandi ko bararwanira kubaho ko bakongomani bose bishize bizanye ndetse no kugira ngo igihugu gitere imbere, kuko carasuzuguritse. Kongo ntibirinzwe imipaka, Kongo nico gihugu gisuzuguritse ubunyene kwisi, nakagaho ubona ku Burundi gakenye ka mbere kwisi. Ari ukuntu gafite souverinete kuruta Kongo rwose. Sinzi nimba rero twasoreza amakuru yacu aha tukaza n'ubundi kumaza kuyakurikirana, ariko hari inkuruga iri kuvugwa cyane y'umusaza Maduro Nicolas Maduro nyuma yaho yageze ejo mu rukiko aravuga ngo nubwo mfashwe gutya kandi nkaba atari maboko atarayanje, n'umugabo ndacyari president wa Venezuela kandi ari muri Amerika aboranishwa n'igihugu kitarice n'abanyamategeko bataraho igihugu ce. Ariko uriya mugabo n'umugabo wihagazeho, titwogaye Amerika niyo muvyeyi, tuzagenda tumenya impamvu yifatwa ry'uriya mugabo Amerika. Ariko nabonye bavuga ko hari umusimbura we tayari wamaze kurahira kuyobora igihugu, wa mugore Delcy Rodriguez niwe wari umuviri, akaba nanone iwe yarahise rugikubita bakimuha inzi bacuho. Ijambo rya mbere yanditse yahise avuga ko azakorana na Trump na Monsieur Donald Trump ngo neza cyane,
Trump nawe ngaje kumusubiza ati nuramuka utabikoze n'ubundi nawe iwe ntiyinginga guramuka tuzagutora nuramuka utabikoze ndacari hano ku ngoma uriya mugabo njyewe ndamukunda ndeke kuvuga ko cyara bamwanga ariko umuntu mu mutima we tukafashe Trump rwose ariko nje ku ruhande rwanje nuko asa nyemera rero dusoreze inkuru zacu aha yego dusoreze aho ngaho kandi Amerika ni sawa tuzayigaruka ejo ndo buyisigaranye turashimira rero abo twabanye muri aya makuru cyangwa se muri kiganiro nanone dukomeza gushimira abamaze gukora subscribe rwose muri ndashikirwa muri abagaciro kuri twebwe nanone twibutsa wowe utarayikora nyaruka kuri ibinyamakuru zombi Rubunga TV ndetse n'Insobeko TV ukore subscribe ndetse n'ibigushobokera ibi biganiro ubisangize n'abandi yego barakoze cyane mubarikiwe sana yego